tu zani biro kan tu mina cho abi kin 2025 zeben tu in satu til akalla tuning sala 26 zai ki zai da kan benlo nga ti mi kha compalte vai analysis ke tinga mo chu van an to pi kaduna van chimlo ok thalo mi cho atu kan dau then na ke kan chim ton mi cho kun ni abi kin objective lian pi ni in kan to chu chun apak khat nak chu zela si ti sia chon za pi thai sko ti ra rang uk na ke vai kan front la ye chu ti chon mi pi upong ke federal democracy in kan kala ti mi kha apak nak chu se chon apan ni na ka chon kan ma hi dok sen chung kan ma kan chin chung a hen siam rem nak batak teng kan to ve haw kan ti cha chu mrang hol chon nation building state building kan ti chu pan ni hi aruang hin sianap ni hin kan kalpi choma 2025 kan ban zawa hen khat le kama chun ke kan ral kong khavan zau lo ok thala kan ral hi batak te hin 2025 24 kan tim lam na van nei chupina China tolok ni batak te in avandir pi avam bom vetika ke 2025 achol chang ni avan dang lai la khaban tu van chol chang tika kan khatal chum kan ma song ke amang kan lauter pa ke ma pum pak lo ngai cho asana in 2025 chung he kan zau tika kan ma CNF la arian 20 ho pina heaven zau sala major operation kan ti mi he vai ka nga kan to voi nga kan to kan ti la cho kha kan to thoma kho hoilan cham ka nen thei ban tukin man to kabani rong rang ka batak te kan ban to te nak tong kan ban nu chun avanu mi mai kha rong ram khan vai an rakai kalemi un an rakai kha kam operation kan ti khan ha pol kha vaya ke kan so khona kan kham khona rok chik chekin kha kolam kha kan ban to khona chun apathum na ka avanum hoi thane vaya ke kabani man tolong kha selawin handawati tiang he clear ke van pe kho si kan ti tika chong chun operation kan ban to kan hom than la vayin election to kho nak dinga election kha chulana chon ke chin state not then 5 township kan tila chute penga kan adilang kan to line te dimle hal kha kan phase 1 chon than tang ton jang falama kan phase 3 za kan to line ti kan amvanti tika ka kan ra sang po le thong ba kan hong kai se ko kam khai hong kai mi chu ven kalein tai ngen an hong kai chon kam khai hong kai mi chu ve kalein we bula en flaman hong kai chon ha pol cho ka nia kan ka na kan tila cho chu ka zone ni ve big ve ke achievement lian pi kan mu mi cho zai la si ti sia chon than tang ton jang falama election kan to lai anti mi kha to kholo dingin kan kham kho na ni tiang zonga kan van kap choma atu he kan real choma liu city mi khavan chim kadu chu cha chun 2025 chunga hen kan ma CNF tel in
kan ma sena feren to di buna he hen major operation pangab kan to pathian kan umpi ke a certain level of victory kan ti ko la cho coban tuk dir ma kan bendir khatale kama ra rang he technology le se cho vai conscription ka andu na lawin avan tlai na la batak te in an ma zong ke minung ani chap kho abi kin drone le ya batak ten hong thang chau ve chubu achun atu bantukin kam van tai kho mi se le 1027 operation avan e thok ke khanu khan 25 le han chun ra kap tu ni hin avan kan de uro ti man kin kan rak ro na in 2026 ke van zau than sala ke 25 ke cho zemchin ra rang le he avan advance de un alonan 2026 ka chun batak ten aken ke ping kam van thok than khatle kama kan zau sia chon vaya kachin lei kan zau sia chon batak ten an van thok than chon makoi sakai kan van zau sia chon pdf pol batak tem van chol chang khâu vậy Mandalay trong cái tỷ lệ chute karua lâu lên khen dây cái tỷ lệ bất tắc tên vậy cái defense long anh nói lại cái tỷ này defense lâu offensive operation Paul abang abia ban mau heti bentuk kan blue heti bentuk mu tu one two heti bentuk Paul jemimbu sekulai heti bentuk Paul kapol bentuk kan bentuk kok mi avan ungai chun khatale kama thanglei kan zo na se chun kren teng tari leya vaka an van chol khop chum chum na le chu cha chun ti kam van zo a chun 25 ka chu kan ma lei tu hi defensive de kan umro kan tinan 26 ka chun atu he offensive pun de win til kan hong kal khocham la chu chu vậy kan ma mi pi na ni batak te nang kan bom nang kan chak na ka asiti mi ka apakat na ka vachim ka du chon apani na ka kam van za usi sia chon min online ni hin election to in political legitimacy to item political legitimacy anemi government to item chu zone cho abi kin heben tuk to hin abapi tuk mi cho international community ni zaitluk inda kha chauza kha ampom ve kha chauza kha jitin la admu timi kha abapi tuk atu tia nge election atu mi he abi kin abanabia China ni chen ama bak ni push atu ve ama bak ni program tu katu termisi atila anin ni chen ve fop chonga ngin ve achim cho ma ko asena in China ni hin reservation ken det pakate enemy chu ze la si ti se chen hi election hin ramdai na stability ve chok lakin ve atu kho lai ti sum chu si lawe stability hlei lo khalan akel ning pen in kan kal ko chun toluk zong ni hin opposition hi atheng lai lo tiok chumok thalo Indian hin atu tiang han election to chu tha asenan election hong chok mi ka pom ti achim ri lo ASEAN acheu ka vai ke ASEAN ni cho acheu ka rampol ni chun a monitor ze intikonan anma as a whole ASEAN ane hin election ni ka vai kampom mi salau election ni hok chok ding mi chawza kha cho achimom lo ti kha Malaysia le Philippines ni chun vai strong am vendir pe atu lo cho Philippines ka chair asitaka Philippines e rule he vai alien ngai mi se la khate ka vai atu political lai vai
avan activity abikin election he ke hini hin zai pipa chopi lai lo ti mi ke van chim ngam ngai she chang e via international community van zau now sala via election atu apaka kan hi election hin chu boy nak tu chok da lai ti kan UN Secretary General ni avan outsol chupin le achon atu nan van thai joma mi de heka kambian ni ta za chu mi avan pat ngai e cholong sala win vai ni se charo ni Philippine East Timor ta zam chu ve hoi o khaban tu khan atu he vai avan choma liu khe van se atu kum thar he 2026 he khatale kam kan zo sia chon vai ke summarization with to achon ra military lay ra lay kan zo sia chon ke 25 bentuk khan vai military advancements anai mi he tila kan ma tu he defensive and offensive le dewa kan venkal pakan naka chon adron te pol azai te pol kha ke zai bentuk laman zai bentuk la city mi kha tompal kam ven zo kho ve kan the kho ve cha khan ke khazong kha zai tin ke kan ven siam rap kho kan tilai chok pakan naka chon pani naka vai political perspective kan zawa chon avan itim mi election in a chawza thrakatu alai atim mi he ke ai ru aban tukin political legitimacy anei holding mi chawza chok kholai lo e ahani arak akel pol ni arak support tu akel ram pol ti lo chon ram thar khe a chok kholai lo chon ASEAN kan banzau asisia chon ASEAN ni hin alan kel them ke alan kel them ke vai election ro nga vai ke recognition to hai lai lo chuti chon vai ke akal lai chon international community ti sia chon atu hi vai hina kharchin chinin atong chin lai economic lai kan banzau asisia chon ke at vai ke sanction ball he du sa ten avan effective si chin lang bang e arab hana hen via atu e fuel pol kan tila chute van long ze abikan van long fuel pol achok nak man he atu he betak tem ban sat le vai ke pi coding man ke amban zo ke chang halai e ke chimdu mi cho via economic kong asisia chon sanction he an tu alla tang ka hen effective lo chu zorong te chen lam kha kol si cho la chu cha chon atu cho avan rab de wa hen effective de am van ro kho thoma la chu cha chon van za wa hen ra rang le kan zo asisia chon ke vai ke amai le avan kal ding mi ke mra ho chon opec anti le ave lama pi ngai e chu cha chon kan mi pisin na chim kudu mi cho 25 ben to kan selawin 26 ke anchon vake kan mai le kan ka ding mi hi brighter future kan ngai ti hin kai ni chon kam mu ning se e kha chu vel chu selo vai hak mengen kan ban pen halai